Hello, group chung kwa te chibai le vek ula. Mizo Telegram walls nu. Kan admin hi last scene hi daru gula minute jet khani a. Group in common po kan nga me. Group a ni tin news ron update ve se somnga tal hi menon pui ve thin thei se ka du a admin a kalau da mayang sekati okay ka thanhnem theilo rio nia churon ti ani ka update theilo te a horop te an seve kopa tun a hian news apa min pui tam the angem le special report in mizo group ani kha ron up tam de do theila kan in chok jang khai ani ve me ya khavati a hei a man tlak vak lo ama hi a horop pera rang hi man lutuk lo ti te hi thin lo ti te hi ka du vak lo ti hi chuang chen admin ani na hi kan dismiss don ni hei heta hi ma maral te call ni ti hi ni a kan dismiss to dona group in common officer na lamtong mizo tong zirna la paring tu te special report in mizo telegram walls news ate hen kan omdun common ani kan admin ani na hi kan pai thak sak dona ni asan chu man lo ema a thujek mizo tonga zete je kim lo thin box si a chuwang chuanin hei mizo telegram a hian kan pai thadon ta mizo telegram walls news a hian mi sang khat le zasari le samli paruk kan omme ka tuna to hian mi somthum pali online me kan he ta chung hi ta hian admin hi ti hian hei helai mi pcl chona wa admin noi chi online me khi hemin hnuai chi mi hi tin zuk long press a edit admin right ani a change permission hei remove from top na noi ber hi alai mi a hian admin a permission hi kan thak don ai change don ni ti hian mizo telegram ma maral te call ni will be removed from admin if you restrict them okay kan okay ta khan helai kha ta khan na sol zo the ông khan ni a change permission okay cancel me chain ain remove lo ni okay chuan ta han what can this user do what hinia ti hian kan ti phatanga chuan thil har sa ve do ni o ti khan hi ti khan ma marol te kha hei mizo tong te chair all samnan avai chan kan ka dalo member tur add dro ti hi telegram group dong a chon omni along sa tong ka nyang ta hen ti khan search ro la ti te hi mizo tong hi om chau to mama ra te call ni khan ya chuan ta hen hei member to si in et sa ne ta hen member a in et sa ho jom member tur et ti chu thar et na ani a chon heta hian hela hin tena chung ber hen kan chunga ta hian a pathum nei source member a hen ti hen mama ti ring po hen ral ti call ni ti hen kan suk en le tanga ti hian change permission kha promote admin a chung kan da to longa admin a kan da to longa ta hian ati a khoi ve thei tur hi send message ron thon ve thenga send media te ron thon ve thenga send and sticker and ki free aron ti ve thei bok nga send pol te po hi kan pe ve ang ti hian kan pe khazel nga ti hian pe khazel patanga chuan pin message te po hi kan pe thanga top ber change set info hi chu kan pe lawang ti khan he ta user permission a ti ki hen kan juk metang ti khan ma maral te call ni chu admin ani na kan lo ban ta kan lo dismiss ha ni stop